van noi muntin le gamtina cheng Kuki chate zo se nila alam thuso asi somleng chenala ngai khom ki dingen kahin lim chi ove tun tuni adinga ki gong thuso anasim khom taw hite Date 20 June 2026, Kuki simlai koitabang AIMS noya BSc Nursing Exam Imphal Center Tlahon agang thailama na data unahin pe dingovin ikihet sa ove. Phatzong tapon anekinochi ohite. Chule AIMS Norcat Office Exam Apply anabozo si inzong. Separate group akisim in a hepalo khale nahin contact thay ahi. Details thot na ding 70054376663 SD Department of Education KSO General Headquarters. Hetsa ako, Nichi Tamil Nadu muna Professional Course BSc Forensic Science, BSc Genetics and Microbiology, BTech, BBA, MBA, MSc Chemistry, BSA Psychology simnom aumle. Tuni janbo scholarship ki hongding ahin, accommodation free, course free, transportation ki ngay to ding ahi. At hanom aumle, contact number 9366292180 NE Admission Coordinator Sir Moy. Date 20 June 2026 Kangpopi District Munhi Achombe Ahitai Mundanga Umhon Nei Hethim Mai Uvo Azi chu anchang be nga sangthum gas sanga hiin alu kg khatna zakhat petrol hi zathum le som nga diesel zani le som nga Tilman hozo se akalgam tan hi chi zong chu ala na ding ki mulal khi kit na lai hi Kuki te chen tam na pen le kinep pi pen jor jampul au Kuki lam kai zo sin akam u kisip gam taw koi ma gal bol nom le gal bol dinga ki go na nei talo chamna khat ikisim do gang chan la ule kil a ka ban thi gam sit se diu a hitai muncho ma cheng Kuki hozong e pan pi dingu tapo binate tapho ki khel thei talo Imphal langa ko na ni ele cha hin po ho kangla tumbi a Naga hon ting tan kit taw gal a kithi sanga ta sa dam lo zi a hospital hoile pha zon man lova athi se zong phamai a hitapoi ke oi moto po hite SA movement ake China sot a hitai. Source from Nitin Thuso Daily News. Date 20 June 2026 Amy Thuso la hom Kuki thing noi hon konsa khul akona amat Naga numei thum zenims psychiatric wat muna akizan ta ve tin Thuso chun asaye CRPF le Manipur Police Commando hon munchom choma ko na arambai tingol a volunteers li amantai tin akisaye NIA hozong zawmai the ahitin akisay kitne Date 26 June 2026 tuni kho a him chanen thopon abol na achun kingai lut kilung set na umlawa chamle lungmon na zawlawa gamkhat cha khangto zawloading a hitin Chief Minister Him Chanchun aphong do in a hi Date 20 June 2026 tuni kho a thuso ki mo in asaina NIA in achoi case hoto ki matna neya Manipur Police NIA le CRPF ki gomkhom combined team in munchom akona Case chom to ki matna nein mi som amantai tin akiseye source from Kanglei Manipur Zawzang tik muna Kuki hon lampi akha apantai thuso hi zan hi thuso ahitai khopum tu Imphal ki chena a Kuki hon lampi akha apantai gari hoju khopum langa akile tai center force in lampi clear na ding angai to in hi tin luwang king source a konin akimoy boina hin iti lai hi zong le gamsung hi khanto na lama azaw sa loading a hi thu boina zo se hi ki ho a thu chena po lut ding zo ngai to khomo hi de tin Chief Minister Yumnam Him Chanchun apong do in a hi luwang king source a ko na thuso ki mo in asaina a Kuki hon amat Naga mi gu Hola a khazong ata asa damlo ze in zanim sa ki puilut tai tin thuso chun asaye Kuki hon amat uwa akoi hostess ho sunga mi thum zanim sa akizan a umzo in mi gubla a khazong tu a ta sa dam mo ze in hospital a akipulut kitai din akisaye Hechi sunga kumni chapang khazong azawin ahi Dr. Hon Patichan avekol tai tin thuso chun asaye Panchayat election le State Assembly election na hi Sip Sana Manipur in candidate 30 to 30 che asoldo a government sim na a panmundin ta ala ading ahiti tin Sip Sana Manipur a president Tumbi chun apongdo inahi Power ka choi 80 mana power ki choi chu avel a mancha thei a hipoi power chu avala aki mancha a ahile Eho zo se ilum mangdiw koncha ahitai tin tu chung atha a Rajya Sabha a MP dinga ki thlengdo anu BJP Manipur Pradesh a President SMT e Sadra Devi chun aphongdo in hi kunsa khula Naga mi gu melsita a ki thatchu deilo na le ha asatna phondo na inzan thla achun Naga meitei chule meitei pangal hon ima kai thil zirbam muna candlelight vil gil khat peaceful te in anabol win hi
MP bimol akoi zamin aholim na a themo na nei ho mat na go na ki pe han tin aseye themo na nei ho mat na go na ki pe hen hin la mi mat mi hen kha cha bol lovin thip chana aki sana a hi le boina thil so a hi government zong azawi ti thei a hi chukit le bible zong ki sim a mi tha mi mat ki bol hi christian te chon na ham sa ki so ho chon chan a hi tin MP bimol akoi zam chun asein a hi Kuki thing noi hon amat Naga hostels ho sunga numei thum ta sa adam lozi in zenim sa ake polut in ake zan e ama hodin munchu lok sabha a MP angom cha bimol akoi zam aga chi in vetla na aga nei tai chule a talo Naga hostels gum ho adingin Naga hon tang lovin zenim sa mok muna taw na aman na munwa zong aga chi in MP in thu phabem ana phong do e hi chi thu cheng a parliament a ke polut ding chule MP dang ho henga zong ke het sa ding a hi tai tin MP bimol chun ta san na ape in a hi source from Poknam from the People's Chronicles Media Wings Amy to Sola Home. Gamsung Pumpi Azun that 21 ni hole ki bolding NIT UZ re-examination peding candidates hod adinga official WhatsApp communication channel khan National Testing Agency in Agong do taitin to so chun asigi. Hapta git sunga Naga gup chungchanga action kelahen NHRC in tin asaye Naga milhami gup thing noi hon amat zova milse ta atha do uchichi chungchanga National Human Rights Commission NHRC in Hapta git sunga a hichet action la na ding thupe apetan nahi nisim som nilani a uripok a kipana chingtham nangbam kiti mi khatin Naga milhami gup chuchi chungchanga NHRC hinga thulut na anei tai Hijipat na akiman ama holoi gup chu againa asu na ki helova ahi mi gum ho thilong chul zun nisim somni a chu kimudo ahi NHRC in kangpo pi a SPZ tho a lekha khat na chun hitin akimin pha e chingthang nambam in ahin thulut chu hiji commission a ki podo a ki gel khom hitai hapte git sunga action la na ding le hiji chungchanga na to kila ho petitioner he sa ding in NHRC in ahin he sa in ahi Chief Minister Himchan in Kuki ule naute ho Imphal ahung in airport na atoupantai tin thupon anaye Kuki ho Imphal ahung in Aeroplane na atoupantai tin CM Secretariat a nam phabe ba kon mi ho ahung in boina lovin pulut na ding chungchanga agel khom na akinai pantai tin Chief Minister Yumnam Himchan chon aphong do in ahi hichi thu hi laijing he kak pukpi a Mission Blind School Girls Hostel Hondo na kingon na aphon do ahi Kuki ule naw phabeb Imphal ahung un Imphal airport a kipat na aeroplane na atoun akiche pantai tin Chief Minister chun asayin ahi to so hi chan chun akichai tai to so abana anangai hom kidingin ka hinlem chewe to so hingai zo se na bon chawin stay safe and stay blessed